tubifurije igitondo cyiza cy'umugisha nshuti bakunzi ba Home Sport TV1. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe kandi twizere ko mubyutse neza, abamaze kubyuka ndetse nabo bwije turizera ko mwagize umunsi mwiza. Uyu munsi turi ku itariki 20 z'ukwezi kwa kabiri 2026, turi kuwa gatanu. Turi ku musozo w'icyumweru, tugiye kwinjira muri weekend. Aba ari umunsi rero wo kwishimira ko Imana iba yaraturinze icyumweru cyose gitambutse. Rero ni amakuru ya siporo. Ku munsi w'ejo ntabwo twabashije kuyavuga, twari twabibasobanuriye abakunzi bacu. By'umwihariko mwari mubizi ko ku munsi w'ejo wari umunsi wahariwe kwibukwaho intwari zacu ziyobowe n'intwari y'ikirenga Rukunda Michel Makanika. Rero niyo mpamvu tutari kujya mu by'imyidagaduro kubera guha agaciro izo ntwari zacu zabashije kwitangira ubwoko bwacu. Rero tudatinze reka twihute twinjire mu makuru. Turahera mu makuru n'ubundi yari yabaye mu ijoro ryo kuwa gatatu. Yari imikino yabaye mu ijoro ryo kuwa gatatu, yari imikino ya UEFA Champions League ndetse n'umukino umwe wa La Liga, n'umukino umwe wa Serie A ndetse n'umukino umwe wa Premier League. Rero reka duhere ku mukino wa Premier League. Wari umukino wari wahuje ikipe ya Wolves yari yakiriye ikipe ya Arsenal. Biza kuba ibindi. Ikipe ya Arsenal yagiye gukina uyu mukino wa Wolverhampton irusha Man City amanota 4. Ibizi neza ko byibuze igomba gutsinda uyu mukino kugira ngo ishyiremo ikinyuranyo cy'amanota 7, kugira ngo indi mikino zizaba zikina cyangwa se indi mikino Arsenal izabikina byibuze izaba ifite iyo security y'iyo difference y'ayo manota 7 hagati y'ikipe ya Manchester City, kubera ko zifitanye umukino ubwazo. Kandi muri weekend turabizi ko Arsenal izaba yasuye ikipe ya Tottenham Hotspur. Nubwo Tottenham twavuga ko itari mu bihe byiza, ariko ni ikipe tutahamya ko izorohera Arsenal. Ni ikipe tutahamya ko Arsenal izayitsinda mu buryo bworoshye, kuko ni amakipe y'amakeba atuye mu mujyi umwe. Ikindi Tottenham murabizi ko ejo bundi yakoze changement ku mutoza. Byari byose uyu mutoza nawe hari impinduka akeneye kwerekana ko hari icyo agomba gufasha ikipe ya Tottenham. Rero Arsenal ijya gusura ikipe ya Wolves, ikipe ya nyuma ifite amanota urumva yari ifite amanota 9. Arsenal yari ifite amanota 57. Hanyuma rero ntabwo byaje kugenda neza ku ikipe ya Arsenal, ntabwo byaje kugenda neza. Kandi nubwo Arsenal yari yabanje ari ifungura amazamu itsinda ibitego 2, ariko ikipe yavuze yaje kuva inyuma irabyishyura ibyo bitego. Umukino uza kurangira ari ibitego 2-2. Ibyo rero byatumye Arsenal ijya muri riske yo kuba irusha Man City amanota 5 yonyine. Kandi Arsenal ikinnye imikino 27, Man City urumva ifite ikirarane. Gusa ikirarane gitandukanye n'amanota 3. Ushobora kuba ufite ikirarane ariko ntigitsinde. Rero urumva ko Arsenal tayari icyizere cyatangiye kugenda gitakara ku bafana bayo, ariko byose biracyashoboka. Imikino iracyahari. Uko Man City izaba iri gukina na Arsenal niko izaba iri gukina. Rero reka dutegereze turebe ibizagenda biva mu mikino zizagenda zikina, turebe niba Arsenal izaba yitwara neza ikaba yatwara iki gikombe. N'uwo mukino rero wari wabaye
mu gihugu cy'Ubwongereza. Naho muri Espagne hari umukino umwe wahuje ikipe ya Levante yari yakira ikipe ya Villarreal. Ikipe ya Levante imbere y'abafana itakaza uyu mukino. Villarreal itsinda igitego kimwe ku busa. Ni mu gihe ikipe ya mu Butaliyani, ikipe ya Milan AC Milan yari yakiriye ikipe ya Como, aziza kugwa miswi nazo zitsinda igitego kimwe kuri kimwe. N'ubu niyo mikino yari yabaye mu shampiyona. Naho mu mikino ya UEFA Champions League, ikipe ya Karabage yanyagiwe kubitwa itababariwe n'ikipe ya Newcastle. Ikipe ya Newcastle yavuye inyuma rwose, yaje ifite agahinda kuko nayo yari maze imisi titwariza muri shampiyona muri Premier League, iraza ikubita kano gakipe ibitego 6 ku gitego kimwe. Ikipe ya Newcastle imeze neza rwose, yakinnye umukino mwiza irusha kano gakipe. Ikipe ya Bordeaux itsinda ikipe ya Inter de Milan. Itekereza ndizera iyi kipe ishobora kuba yararishije abantu kabisa bari babetinze. Ikipe ya Bordeaux itsinda ikipe ya Inter de Milan ibitego 3 kuri kimwe. Ikipe ya Club Brugge inganya na Atletico Madrid ibitego 3 kuri 3, mu gihe ikipe ya Olympiacos yatsinzwe na Leverkusen ibitego 2 kuri kimwe. Nguko uko byagenze ku munsi wo kuwa gatatu. Hanyuma rero twihute turebe ku munsi w'ejo kwa kane, hari gukinwa imikino ya Europa League. Ikipe ya Brann yari yakiri ikipe ya Bologna yitsinda igitego kiri kimwe ku busa. Dinamo Zagreb yatsinzwe na Genk ibitego 3 kuri kimwe. Fenerbahce itsindwa na Nottingham ibitego 3 ku busa. Mu gihe Poako Thessalonike kweri yatsinzwe na Celta Vigo ibitego 2 kuri kimwe. Celtic itsindwa na Stuttgart ibitego 4 kuri kimwe. Lille itsindwa na Crevena ibitego kimwe ku busa, mu gihe ikipe ya Ludogorets yatsinze ikipe ya Ferencvaros ibitego 2 kuri kimwe. Ikipe ya Panathinaikos inganya n'ikipe ya Victoria ibitego 2 kuri 2. Nguko uko imikino ya Europa League yaraye igenze iri joro ryakeye. Twihuse kuri uyu munsi amashampiyona n'undi araza kuba akomeza. Mu gihugu cya Espagne haraza kuba hakinwa umukino umwe. Athletic Club iraba yakiriye Elche ku isaha 5. Mu gihe mu Butaliyani Sassuolo iraba yakiriye Hellas Verona ku isaha 4:45. Mu Budage Bundesliga Mainz iraba yakiriye Hamburg ku isaha 4:30. Mu gihe mu Bufaransa ikipe ya Brest iraba yakiriye ikipe ya Olympique Marseille ku isaha 4:45. Nguko uko imikino imeze. Naho Premier League n'ubundi nabwo izaba ikomeza ku munsi w'ejo. Tuzagenda tuyigarukaho aho hazaba hari imikino itandukanye ndetse n'andi ima shampiyona. Mu kanya gatoya cyane turebe uko andi makuru ashobora kuba arimo aravugwa mu makipe hagati. Rutahizamu ikipe ya Arsenal n'umwongereza yitwa Bukayo Saka ku munsi w'ejo bundi nibwo yayongereye amasezerano cyangwa se yakoze renew ya kontra afite muri Arsenal, asinya kontra izamugeza mu 2031 mu ikipe ya Arsenal. Mu magambo yati nibyo kwishimirwa cyane kongera amasezerano y'igihe kirekire mu ikipe ya Arsenal, kandi iyi ni ikipe nizeye kuzatwariramo ibikombe byinshi cyane, nizeye kuzateruriramo ibihembo byinshi fatanyije na bagenzi banjye muri no kipe ya Arsenal. Reka rero tuze kureba ko atangirira ku gikombe cya championnat cyangwa se kuri Champions League, cyangwa kuko Arsenal amarushanwa yose iracyayahagazemo neza cyane.
Carlo Ancelotti yatangaje ku munsi w'ejo ko yamaze kwemeza ko agiye kongera gusinya indi kontara mu ikipe y'igihugu ya Brazil, kontara byibuze y'imyaka 4, kandi mu magambo yakomeje kubitangaza batinda byizeye ko bizakunda, kandi Brazil ni ikipe nziza nzakomeza kugenda nkorana nayo muri iyo myaka 4 yindi ngiye kuba nzasinya mu minsi mike iri imbere, kandi ndabizi neza ko tuzagerana kure uko bizaba bimeze kose. Hanyuma rero reka dusoreze kuri aya makuru yari arimo aravugwa. Murabizi ko ku mukino wa Benfica na Real Madrid hakomeje kuba mu runtu hagati y'abakinnyi ba Benfica ndetse n'abakinnyi ba Real Madrid, by'umwihariko kuri Vinicius bakomeje kugenda batuka bamubwira ati wowe uri inkende, ati wowe uri muranukira abakinnyi bagenzi bawe, ibintu nk'ibyo bavuga ati wowe n'igitego watsinze abakinnyi bakwitajije kugira ngo badakomeza kumva uwo munuko w'inkende. Biza kugenda rero bitamera neza. Hagati aho Mourinho we yakomeje kugenda abihakana avuga ati rero niba koko Cristiano ashobora kuba yatutse Vinicius, byaba ari ikibazo, kubera ko na Vinicius ubwe ntago yaba yoroshye, kuko ahantu hose ageze aratukwa, ngaba yavuzwe nabi, ibintu bigaragara ko na Vinicius ashobora kuba afite ikibazo runaka. Ariko UEFA irimo irakora iperereza ryimbitse kugira ngo izabashe kugenda ireba imenya amakuru yuzuye kuri ibi ngibi byabaye, bamenye aho ukuri. Ni mu gihe aba Vinicius na aba Kylian Mbappe bavuga ati uyu mukinnyi ntago tumukeneye i Santiago ni stade ya discipline, na ahantu hari uburere, ntago tumukeneye mu mukino wo kwishyura, ntazirirwa kandagira hari. Ariko icyemezo cya nyuma kizafatwa na UEFA, niyo izaduha kumenya uko bizaba bimeze. Reka tubashimire mwebwe mwese twakomeje kugenda tubana muri ano makuru. Twizere ko mumeze neza, kandi twizere ko mwakomeje kugenda mugubwa neza. Hanyuma reka tubifurize gukomeza kugubwa neza, gutangira weekend neza, gukomeza gusoza icyumweru neza. Amahoro y'Imana akomeza bane namwe, turabakunda.